Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nagsarita da Oliver ken Richard. Ket imbaga ni Richard, asaan apod nung agasawa da ken ni Elisa. Ken imbaga na pa'y ani Oliver ti ama ti anak ni Elisa. Gapu iti dayta, napan ni Oliver iti pagnanadan ni Elisa. Ngem saan na nasangputan da ito'y. Inuray na ket nagsarita da. Iti sabali apangir, maasyan ni Mrs. Santos ken ni Richard. Ket binagbagaan na da ito'y. Bueno papagayan, at tuyen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika tiragsak ko. Anak, kasano ang masulbar na ito'y aparikot mo? Saan nga ta na sa isayaat no pumanaw laangan ni Elisa? Iti kasta, saan mo na makitkita? Anya? No siyakla ti masurot, anak. Nasaysaya at laangan nga agsubli ni Elisa iti lugar da, tapno di mon makitkita. Iti kasta, saan kan a masaksaktan pa ay? Huh? No iso ti puon ti diyo pagkinaawatan nga agkabsat, nasaysaya at laangan a diyo makitkita ni Elisa. Nga mama, jak lakit di kabaalan no jak makitan ni Elisa. Anak, Amok adinak maayat ni Elisa. Gaputan ni Oliver tay ayatan na. Nga maawan ang yaman na kanyak. Basta saan lakit di apumanaw ni Elisa. anya? Ad-adan adya kabalan. No pumanaw ni Elisa. Ngam kanayon kanto ang masaksaktan, anak ko. Nang runa no sa rungkaran ni Oliver de Elisa, kanti anak da. Sana bale. Tamok asaan ang makisinubyan ni Elisa kini Oliver. No kasta? Mangnamnama kalata ang maayat na kanto ni Elisa? Wan mama. Mangnamnama akasta ti mapasamak. Apay, Elisa, may karim ka di ti bagim asaan kanto ang makisinublian ka ni Oliver? Wan, madam. Nalakat agsao, ngam dari ikat nga aramidan. Nataltal na ti biyag mi iti anak ko. No kasta ti aramidak, madam. Sige, sapay la kumangarod ta maaramid mo dayta. Kat sapay la kuma ta maibaw intiriknam iti sabali a lalaki. Madam. Kat husto ka, Elisa. Kanunungak ti kunam. Aliklikam ni Oliver, tapno nataltal na tibiyak mo. Ngamin, no agtultuloy pa iti relasyon nyo, di mo maiba ka no anya ti kabailan nga aramidan tay karibal mo. Ha? Ni Miss Jinky ti kayat ko asawan. Di mo maiba ka no anya mo ti aday ti panunot na. Wan, madam. Kat amangan no mairaman pa iti anak ko. Iso aliklikak laangan ni Oliver. Kasano amaliklikam? Anya ti aramidam, tapno maliklikam ni Oliver. Ha? Ata umawawag iti cellphone ko. Nay, asino nga to daytoy? Ay, sungbatak man langan. Hello? Sita, siyak da ito'y, ni Elisa. Ha? Elisa? Wan, Sita. Mabalin ka di nga agkita ka inton bigat ti agsapa? Sige, Elisa! Sa dinaw, ibagam na sa dinaw ti pagkitaan ta inton bigat. Orayin ka ija park. Tay park ang nagpasyaran ta idi. Ha? Orayin ka ijay, Sita. Wan, Elisa! Umayak to inton bigat. Agyaman nak. O sige, kastapay nga rod. Kat agyaman nak, Sita. Bye. Bye, Elisa! Ay, italaang ngay mawag ni Elisa. Kat talaga ang nagsukat iti number na.
nami kano inton bigat. Anya nga tati bagana. Kumusta nga tan ni Elisa? Daw, nakaluto ako ni Jarmosar dagiti amo ta. Nagsapan. Parbangon pa ilaang. Adda ngamin papanak. Agkita kami kan ni Elisa. Ngam, di mo to masasao ka dagiti amo ta ah. Ha? Agkita kayo kan ni Elisa? Wan, kasla importante launay ti bagana. Sige ah. Mapanak itan, kabayatan anak katurog pa'y dagiti amo ta. Ngamin, amangan no didakton palubusan nagpakadaak. Alang nga road, ingkan. Sige daw, makaamukan diti kusina ah. Wen, siya kunti makamo ditoy. No kasta, saan ka asumrak ita? Saan pa'y? Nubigat laangan asumra ka, Richard. Madingamin teriknak. Amang ano ka sa pulang nga ipan ka di ospital? Saanan anaskan? Agi na naaklabiit. Mayat ton teriknak. O sige, sika nga ti makaam mo. Sige, Richard. Ingkan, taado pa'y ti asikaswam ijay restaurant. Kat agannad ka iti panagmanehom. Madam, rumwarak. Adala sabtak agayam ko. Sige, sika ti makam mo. Da kayo kumapailang ti makaam mo ka ni Angel, madam. Wan, awan pagdanagam iti dayta, Eliza. Agyaman ak unay, madam. Ay, dayjayan ni Elisa. Elisa! Adak ditoy! Sita! Ay na! Ay, Elisa! Sita! Ala! Nairot yara ako po kanyak, Elisa! Kailiw ka kaminan, friend. Kumusta ka ngay? Ado na amok ko ni Miss Jingkay. Masikong kakanaw, itinaudi apan nakakita na kan ka. Sige, Sita. Dumngag ka. Taisalaysay ko kan ka ti amin. Kasta tinapasamak, Sita. Kaya't mo asawan? Kabsat ni Sir Oliver, tibos mo iti restaurant a pagpapaayam? Wen, kat saan laang abos? No di kat nasingad kami iti tunggal maysa. Isugayam ti ko na ni Miss Jinky akadwam iti alalaki. No kasta? Isugayam ti kabsat ni Sir Oliver? Wen, Sita. Nasao idi ni Senyor nga da kabsat ni Sir Oliver. Kat isugayam ti bus mo. Jakmat ninamnama akasta. Ngam apay nga pumanaw ka iti pagpapaayam a restaurant. Adaywak idang ngagkabsat. Ngamin, riribo kaklaang iti biyagda. Agsubli akon iti probinsya. Iso aka sa pulak ti tulong mo. Sige, kaano nga gawid ka? Ta itulod ka, Elisa. Inton bigatan. Ay, no kasta. Itamot laong. Agpakada akon kada senyora. Agyaman nak, Sita. Awagan nak no bilang di ka makaumay. Ay, san man, Elisa? No didak palubusan, di tumarayak. Di oray man nagikata ko ninyo balay da senyora. Total, ada bro, hayjay. Diyak maanusan daw gali na. Sita, Makaamudan to, matan ano, mga ladan to, pa iti katulong da. awan parikot kanyak no saan da ka apalubusan. Narigat awan trabaho na ita. Iso asaan anas kan apumanaw ka iti trabaho. Ay, san man, Elisa? No sanda ka palubusan, agikatak laangaw. Sana balay, taintad mo to ni senyora titangdan ko itabulan. Sige, Sita. Siya kunti makaamaw dito'y balay da senyora. Inton parbangon, rumarak manan. Kuyugok ni Elisa nga agawid iti probinsya. Sige. Aganad kayaw iti panagbiyahiyaw. Di mo latandak da kamatan no sa dino tinapanak ah.
Ibagamlatan ka da senyora, nga da importante anak-anak. Kat emergency. Kasta, ti ibagam, dong. Wen, sita. Awan parikot iti dayta. Sige, inakon maturog. Tapno makasapa ak nga agriing inton bigat. Sige, sita. Inak mo tin maturog. Ang aday palagip ko kun ka, ah. Anya day chay? Agsubli ka, ah. Ngamen, awan ton kadwak dito, no di ka agsublay. Kat no di ka agsublay, di nasaysaya at matang na pumanawak dito, eh. Sige dong. Agsubli ah! Iho, nasaya at mata nagawid ka itarabi. Kailiw na kaunayan ni Jinky. Amom ka di akanayon ng agsangsangit. Kumusta ti anak ko, mama? Nasaya at matiho. Ay na. Olivia, tinagan na. Gaputa nagpintas amaladaga. Maibagay kan ko na tinagan na. Di mo kadikitaan di anak mo. Sige, mama. Ina ko niti silid ko. Inton bigatan na kita ti anak ko. Nabanugak iti trabaho. Kahit kung tagin na. Sige, iho. Kaya't mo ka diti mainom. Agpaala akin ni Sita. Kape, wano gatas. Siya kung ti makamo, mama. Mapanaklatan iti kusina, no kaya't ko tiyag kape. Sige nga rod, iho. Ingkan iti silid mo. Apay ka di adito'y hardin ti pagsaritaan ta, Sir Oliver. Kundi ka din maturog. Nang ko itay ako nam anabambanog ka, idi nagsarita kayo ni senyora. Wen, nasaok dahi takan ko na. Mapanak ko maiji kusina itay. Katapag isong agsarsarita kayo iji salas, iso anang ngagkaw. Kaya't kala kasarita maipapan ka ni Elisa, Sita. Sir? Naragsaka ka nakakita iti anak mi. Sir? Un, Sita. At adang nga igaad ko tiyag trabaho para kadakwada nga agina. No makitam na ko mati anak mi ka ni Elisa. Karupropak. Talaga, sir? Un, Sita. Sir Oliver, anya itan ti mapasama? Ah? Dua ti babae iti biyag mo, sir. Da Elisa, kan Miss Jinky. At dapay putot mon kadakwada. Sorry, sir, naibagak ti kasta. Ngamin, gulo da ito'y, sir. Amomot no niya ti ugali da mamam kan Miss Jinky. Amangan no sabidungan da ni Elisa. Anya? Apay akasta tinasaon. Sorry, sariti na saok. Ngam talaga akasta ti kayarigan na. Ngamin, sigurado asanton asardangan da Miss Jinky kan mamam ni Elisa. Riribukan da lakit day. Adda ka mang salaknib ka ni Elisa. Sir? Napatag kanyak ni Elisa kanti anak mi. Iso asalaknib akida. Jak itulok aranggasan idad da mamah kan Jinky. Sapay la ko mga road, takasta, Sir Oliver. Kat awan sa baling ay kalaysak, no di ni Elisa. Saan ani Miss Jinky? Saan? Ni Elisa ti kalaysak. Awanen sa balibay. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. At iti gatas, Elisa. Uminom ka pa'y. Tani, nalamog. Agyamanak, madam. Nakasagana kayon at talaga. Katay na, narnakan ni Angel. Elisa, kayat ko asarong karandak to dito'y balay. Ipashare mo dito'y ni Angel. Wan, madam. Oh, ada nagsardeng alugan iti batog. Nisita daytan, madam. Ala, tulungan kan amang bagkat kadag iti gamit mo. Amangan no, malamin mo ta anak mo, Elisa. Saan, Sita? Di ka agdanag. Napuskol ti blanket na. Makapag first trip ta iti bus, Elisa. Nakaala kon iti kalman iti ticket ta. Agyamanak ka. Ada bang sursurot ka na tayo? Itay pa na tayo kotse. Ha? Ay good, gagangay amin
Mr. Driver. Ta highway day di ayan tayaw. Aglulumba dagiti lugan. Amang ano, amoy rin tamang sursurot ka na tayo. Kaslati ko Jen ni Richard. Ha? Sige, manong driver, yaw-awan mo. Iliklik mo no ka ba alam. Aging ga makadanon tayo ije terminal tibas. Good ma'am. Ala, nadlaw na nga ta itay adalugan ang nagsardang iti kaaruba da abalay. Nalabi na kasta. Hay, uwan ngagpay so Elisa. Adalang di ta malikodan tayo ti kutse. Ni Richard dayta. Ikas ano itan? Amang ano di nakapalubusan a pumanaw. Nabayada kong ti taksay. Kan naibabak amin nun agamit ta, Elisa. Sige, agpatulong ka iti dispatcher ti bus. Taong mo nagtan di ta bus. Elisa, Richard, sa dino ti papanam? apay nga da ka dito eh. Talaga ka di asikatay sumursurot iti taksi ang nagluganan mi. Wen, Apay asinurot na kami. kayat ko amabuan no sa dino ti pagturungan nyo. Kanasken ka di apumanaw ka. Wan, naskan laeng. Kanday ta ti maiparbang. Saan ka apumanaw? Pangaasim, Elisa. Malapdan nga ta ni Richard ni Elisa apumanaw. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon Sika Tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay